Kurase County ya Nyamira asengo kumenyabuna nigo omubunge kurwa asensemeli ya West Mugrango Steve Mogaka aberega kurwa egekure getindi gocia ase abanyakonda abatari gukora emirimo yabo boikiranu asanikire bunantibabwa atiribaga ime county ya Nyamira kagukwana korasensemo cia Nyakeminja ase omubera abetego kwimukia ekerama skuru ya secondary ya St Peters Nyakeminja nigo Mogaka boigo abiriga kubolia eserikali kwa ene kemnango sirere chiskuru boigo engane yo nigo yaegwa okoboko nomo MC kurwa ase ewodi ya Bunyamatuta Julius Matwere oyo bakago ikirana amona barayibande ase egosira enka eyemo eyo ekirama kyabete kegotora aroro mulike topoli kapokara na bakago ikirana stinsemecho na boigo twaliganiria oroboti rokobwatia Nime ye ewadiga ya Bunyamatuta ebunga ya West Mugrange County ya Nyamira ase skuru ya St Peters Nyakeminja Secondary School ase embure yo yatweteli tukore yuma yabetege kwimukia karamage skuru yega wika asenka yomwamate nyaminyo kirego nyahikire gaki nyanyori ngamo yari kurengana mone amate iga yonduso nigo ekerameke iga kimugetwe na gotorwa asuba gatagati bwe chinyombe chira sajiga egento bagendrete gwicanira wikabono ake nali naigwetense gisike gantoko ko gabuna pum ngakuminga ninkie ngasoka ginko igoro morango nali ngasoka kusanginga nekera magi sukuru kerenka aiga no keranga na mwana lakini esemene nekerere gukimate mwomuse no mochano mane toko matenya sambi yamana tulindire ondata umie ningana yerira baraikurwa secenseme chiga wikamo asomo MC kurwa sorgongoriga sereta Julius Matwere agendre ko bagako basigeta banenchi kwene kibunanko iga mabara sagaya chingaki embura egotwa ari gusaba abantu itenga kiye embura mwaba very careful bantu muko iga manse yemete kiagara embura koranga yabeire nyinge na ndi kaliko gocha ne kiramba utie kinga yetenga yocho murakera lakini mwana ogiyaje tembura nyinabo mujumbe kura sorgongoriga sereta Steve Mogaka nigaganire botatyo boikirano gokorekana eriko manyencherekera meke igakigetwe nabo igokuria eiranga mu contract yo okorete emirime yiga natikunyara kabaga kwimukirigwa egetambokero kelichiko asebegalire ngekera meke ngekanyara kabaga koroisiwa maega eskuru etaraigorwa nitafanya lililo hitajika kufanyika ili watoto wetu wakirudi kufungua shule wapate hiyo paa ama roof yao imerejeshwa ili wasipoteze hata saa moja kwa masomo yao. Kitu ya pili ni nitaomba wale public works officers watuchunguzie na watuelezee ni kwa nini hiyo roof ilikubali kupelekwa. Kwa nini haikukataa kupelekwa? Na kama ni kwa sababu ya ujenzi mbaya, hatua ya kisheria itachukuliwa kwa wale waliofanya ama hawakufanya kulingana na sheria za ujenzi. Mogaka nigo boigaga ninga ekeramekyo gyatoritwa senge yugotigara sayo eliko bakonya abamatebenke yo kwegenderia enyorekaninga abamatebenke yega nigo barabokonyora wensasa begalire yenga natkunyara kaba gakobasira na wakati nitakapochenga ama kurejesha hiyo roof pia tutafanya ujenzi katika hii boma nyinyi mkue in fact ongo chikoyera rifata ne board no mwalimu ama bati ajia sage ndeta gatorwa abero angane mbera tuacha ko uiraneriga nyasaye gatwabeire tigatotiga yibune sadaka gucha sabantu baye turi kichinjira chinde toiranie kera makeria asencherengia egera abana baito ekero bakoirana bagenderera masomo Asinsemo yende nigo Mogaka agende ko bagakubudu mawaziri w'ekisemi utumika enengo buya yarwete kurwa asinseli ya kuwait gukora magendero asamoganire kwa ngoya engane yo asoko moboli murayo munene bwense kunyara ko bagakubwatu mu rubiri yo wekiranu. I want to plead with the CS to request the president to find a place in his diary to come and launch the Kuwait funded school development program because they are overdue. If they had been commenced, some of these challenges we are having here would not be there.
Embreyo yanyaretoka bagigotwa boigonigo yasaretie chinyomba chiake barache skuru ye primary ya Nyakemincha asomalimu munene bwe skuru yigaganirie metera sara yokorusiwa burenjere yemo yogutanga amabaya iga egento boigo Steve Gisairo yole omobiso munene bwo cheno kurase county ya Nyamira ne kurase nseme chigache wadi abo Nyamatuta abwato kirobo semya igori yimibasokano buneyiga. From the public health tumeona ni vizuri we are prepared for these disasters which we are not planned. We like in Igusi community we are not even prepared kama hizi lanes zinakuja mingi, si ndio? Unapata tu wewe unajua tu ni mvua inanyesha. But kama uko karibu na miti kama hizi kubwa nafaa mna prune ama mnakata hizi miti kubwa ambazo ziko karibu na nyumba because hizi mvua ni mingi. So in future kama uko na miti yenye karibu na nyumba zenu tafadhali ikate. Iginko ripoti rigetaseri kya wanjete kya Ndize TV kurwasi nsemechi gacha Nyakemincha imeye wadi iga yabo Nyamatuta ebunga ya West Mugrango imeye county iga ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara.